Ito away na lang. Kalam rin iwan. Pasal naglawak ako kan, lewag ko siya, namamugat sa mga kita. Kaya pas niya sampay pa ba kayo? Kari kamat kamu matilibay. Ano ng tilibay so yan? Paling ko naman. Tilibay sa'yo. Ayaw. Lagaw. Ay naman eh. Ano ba yun? May pamakain. Kasi pagkain. Dali na sa mali na. Laka man bang Bigyan na patay ka ba niya tawa? Video.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ano yan? Ito lang pagkawin yan. Uy, ano ka mo ha? Di ba dapat tawas? Hindi pa saan kaya mo. Dalang pa. Sa ditil-tigid lom. Ito meron na ito. Pangdiyan dahil. Ano ba wala? Andito na ako. Na jadi. Kita sa kami. Mayroon ko lang narani. Wala na. Kari na ito lang na. Ang tasan-tasan ni wala kang ikaw. Iyang ko sa alam mo ito kasi. Buko ba yan? Dahil sa kunog yan. Nagyat. Nagyan. Isi sabay sa piyan. Ay, tapoy siya yun. Buntong ito ang pinakawa. Ada lagi sama pakai gitu, ada ramah. Kamu kan ini numbungan si kamu gus bermori cukup lah kamu. Why naron di Saraon? Nah, why na? Maksudnya dia magkahalal na kita. Yun. Ano aja itu kita. Dari makan mo. Kamu ano masih sa kaya ini tidak tuan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Wal hayyul qayyum wa atubu ila zamil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subudatika ibadatika ma'rifatika maksud. O Tuhanku, ampun aku, mampunan aku, senjata aku, Ya Allah, Muhammad kukusal kay manis, dihilan mo ka ako kusog panganan. Sa tagilan mo kita ako kodra riziki, dihilan mo kita ako iyang ako sa sati sa atak, sisirang kaya umay. Dihilan mo kumara ko ng bisa sa mga kodra na dihilan riziki sa atak, kusog sa kampo ng tao. Wai kau sibuk kamu ya Allah, kau terima kasih Tuhan namu. Satu wajibul ujud terlebih kami sendiri wa wasyami wa wasyami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Jibril ya Mikail. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api pun lapis langit, api pun lapis lupa, itu bismillah. Pemasyirik pemakari pahadat simpan. Alam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا جميع الحاكم إنني مبرئ ممن يقتري الكفر بالإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أبدوا رحمة ونعمة ورحمة وشفاءة نكام السلامة اللهم أبدوا رحمة ونعمة ورحمة وشفاءة سلامة ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دامت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دامت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دامت الشفاعة الدعاء حقيقة الدعاء معرفة الدعاء وسوسف على المكام السلامة محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والأول والآخر والظاهر والباطن وعلى كل شيء قدير سر الله وأنه لا إله إلا الله توكلت يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بالكلام والقلم والعروض إنما صدقت الفقراء بركة شفاعة النكام السلامة خصوصا محمد Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim al-barakatu makkatu madinatu munawwarati Abu Abdillah wal ka'batu baitullah ya Allah ya Rasulullah birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma anzalan nur ya anzilur rahmat Allahumma anzalan nur ya anzil barakat wa anzalan nur fi dhulumatis salamat fi jannatin na'im wa syafa'atil muslimin dan Allah Ka'batal Baitul Haram wa dawaimuhum ya alal Islam wa barakat dalilul Quran wa ma'rifatus suhud kalamur rahman liqaumil muslimin wal muslimat wa syafa'atan salamat Allahumma ajidu rahmatan wa nikmatan wa rahmatan wa syafatan salamat wa lizanil muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin wa azkur ni'mati alaikum in kuntum qalilan faqad sarabu faqad saraha minal muslimin al-fat wa lakum la yajid wa la yarda ya jalali wa ikram ma samat kariba illa lika illa ta'ala wa syariatina wa tarikatina wa hakikatina wa zambun zambina wa fadul wa lazkim haza amanat salamat wal ujud ila hadarati Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa zamil halqihi sarifina wa mulkil kafatal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil mukarramin wa qurubin wa syadatina wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatil asyaratil mubasyarati bil jannah wa sairi sahabati wal qarabati wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin wa li walidayya wa li walidikum wa li zamil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin syai'un lillahi wa lakumul al-fatiha adam wa Fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة القرآن وصفات القرآن وصفات كما السلامات وتلاوة القرآن. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير سبيل أنت المقصود. Nah, kasi naman ako. Ayun, ayun. Payong ano. Ayun, masawa na.
Ay, gusto ko mag-voice. Ay, may pinyaway ka. Pinyaway ka lang, bakit na? Jadi kita imam. Apabila kita imam, dalam si kamasan, buklas na kau dan hakasi iban lasa. Sin kami mau maasmu apabila kau makasawan, maksudnya na magmamimpin na kita kasawa. Amo ibang imam na kita kasawa. Umukato, syarat maksudnya kita, wajib na kita mag-usaha, maksudnya na kita kawa, maging kawa, supaya nagwa baso dito ng kaso. Pasal, naman kita makasawa na, maksudnya hukuman sinabos ng tagaaon na wajib na rong gawin din ng iskuya sampuna ang iskuya, singkasi iban lasa, harin din iban randang amo ng kasawa. Jadi, bukan kita mag-usaha, apabila kita imam, pangangkaran sa kasawa, Ununa rito arguan susa maksudnya sudah kita sampaikan masyarakat dengan wajib kita memimpin kita, alipah kita, dahon tayo na nakasalta pamarayo. Ang kanina hindi masyarakat dahon tayo na nakasalta pamarayo. At malengkan niya, yung hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala rito, ika isa daw niya mabutusan kita sa unang katayin pagod kita Allah, aun Tuhan, makakita kato sin katayin. Inutod muna talang bukong karena ini ko ang pagkakasawa. Nung nga magprasay ako, untuan sa punal makita ako, inunod ka tayo ng limitin na. Isa syahadat, manabot kita kalima syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa iqamati kurang malingkan tullah. Maksudnya kita ang untuhan. Jadi, ikaruah hukum dito kaon sa Allah SWT, long nadahay na nakasawa mo, wakimus salah, mag-ibadat, magmabuka ka Allah SWT. Ini bisa rin ng hukba, may palabayon ibang man, sumutkan ka na kanakan din halipat sila. Jadi magpitla kita. Bang nagsisat to hapisan sila gusto ta apabila kita hapulan kuasa magkuasa na kita. Bukod na inakta magpitla kita na magpitla. Magzakat na kita bang on sita hangibo taon tanay pa imam magyatin. Kau hantak 5 na in japat ka. Di kakulangan. Long na kontak upat sa siya pa imam. Atau kontak upat saja ko walang taglimasin, di magaya, subay ko paraan, taglima, cukup in magzakat. Dibang magpitla, kakagausan kayo niyo, bisan sila. Jadi piyaison siya Allah SWT bang lagi dito. Aon riziki, long na ba man dali pa yung magmaginang inasawa ko? Pasal long ni halong siya ito. Nalong niya bang bukong magpaksa, inimbis sa ramang magpaksa. Maulong niya kabayaan siya magkinuway pa anak-anak kumiban, siya. Way tiyaga sinsara, salong na makasawa, bati sa mga awang riziki, makapag-naghaji, matakataw. Maksud kapag naghaji, hindi lang magkakaroon. Kaya isugay ko na katawusan. Ba't malingkan niya, ako sa ibang dasal lang sila, kung sila Allah SWT katulog sila ito, balikin tayo sa ibang dasal. Kung kita sa mga astab na mga ka, ikas ibang dasal ulan na una sa wata, kalupanta na ina. Siyot malingkan, ikas ibang dasal sa pagbandingon ta na rito. Bang kita tawagon, long na biya din, long na. Hukto. Bang kau tawagon sin ina mo, iban sin urangan mo, magdura. Siulong niya in katunon mo muna. Long niya kita ang kunayina, subay ko, payun in urangan ko, batako, maka, ikaroon ka lang sin urangan ko. Nalhasin maksudnya, inlasal katuhan ko, ang putag-isa in urangan ko. Na ini maksudnya, in kasi ba sa sila. At malingkan niya, biya nato sa pagdi kita mandari mag-ampa tungod pagpagdihin. Ito na magtabang, pasal ininukuman sin adat sin kita. Maksudnya hisiuin masusabog kung isablong na bang kay man siwin lasa to bang kay man bagi mo kontak 5 hawangan mo kontak 5 kanina bukin ya set maling hay intag aun kasusahan hay inin dito aun kaglaki bag bisun kita in magtiyaw nang iina ya to yung tubya din ba ya tubya ang problema niya di ba ay matalang Napang sa pa, mamagkalo, kita may magkalo, ay kita magkalo. Lang bisa kita sinabos ng kala. Amo, tumabang kita lang ito. Magsubay tayo na saan niya na ginabaran. Dinikyan niya sabihin, ikaw di ko mandali maksa. Magsalta di mabayan, asawa mo, mo. Pakalanin sina, ako rin mag-usap.
na tulong niya, subay hapag, kasi iba na sa indin, hindi na natin magpiyak, ha? Dinig ka na sabihin babae, bang ang problema din ang sipakpiyak, maksudya, mumisun kayo mo, maksudya, dito ikaw na isa, dito na din matukas sa sawa. So, man ka magmatukas, di sa man rin man ka, mag-usay sa sawa, ba? Karena bisa na dito hukum, watazawajun, ini basta hukuray niya, hutbak nito. Watazawajun misabutina bilmal, apabila mo mong nakaungsuran yung pangalta sutsi, ini maksudnya, yung babae yung pangalta sutsi mo, yung babae, di mo manjari pagampan, iwan di mo manjari hinangong panayaman, magpupuran ka mo halukay, niyo di hababaw dunya. Demikian yung babae, demikian yung puso, di manjari kita. Pag-isya, pupuran ang panayaman ito, nakabakan ta, yung rahmatiban dito, nakabakan ta yung surga ka, yang magkasigan na sa Tuhan, jadi ini dito na karoon, dengan murah-murahan ini musim paat na sa kayo. At malingkan di mo sa bakaron, nagpupundin ka ko, ikarugan mo na, inshallah, amin. Patin juga ka, niya. Asawa na! Una ko tungol. Una. Bogto na. Ini, ay mo isang palaro na yaman eh. Ang bukyan, sa akin, ha? Ini, pagtupara. Ini, paglindungan, pagtuparan, ini, pasal ini, tanda sing kasiban na sa. So, bang buko na ko rito ko, dito ko baitan. Ini, ang kanalong na ito, patukason doon na, tukasin. Pasal intiak si babae ang pakil. Bumtuma. Ha? Jadi na ako sa diri sa kuno intay mo primo. Sa diri sa mga daw. Set malengkan na. Kung isa ang palaro yung marong kay man palaro yung mari. Tawag bisa mo. Ayo sa. Cukup sa dabi na sa iya di ba? Dito ka may sabkaidam. Biyan ko sa dalam mo. Kuk ayaw ay kumakarag paliw. Cukup sa dabi na biyan sa. Gagiya limang kuana minyak. Pagtakpan mo sing clutch derek ka, derek yung clutch ini pagtakpan minyak ha? Yan, inshallah. Banglong ko ini mo kung bilang, ha? Tayong ka mo. Banglong ko bismillah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usika wa iyaya wa nafsi. Bittaqallah. Banglong ko bittaqallah inshallah kayo. Okay? Pati ko inshallah. Pag-gusto ko. Gusto ka daw. Inako ini, hindi ako madirek pa sa sila. Ha? Gusto ko dali mag-isa na? Kaya sa bansarang. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu billah jami'i arti in mikron mimmayya kalian kufra bil iman wal islam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyadhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun amma ba'd. Qala Allah ta'ala ahalla an-nikahi wa nadaba illahi wa rahma sitta. Qala Allah ta'ala wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa mal bi sunnati falaysa minni. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wa nafs wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma risalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama alaikum raqiba. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal ladzina yubay'una qad fawza fawzan 'azima wa tazawwadu an-nisaa bil mahd
Bismillah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum usika wa iyaya wa nafsin bittaqwa. Jadi sana. Sabay sugsang. Bisan dia maliligat baik dito. Kalaruyan ka. Tabang untod sinawa. Bangsa putong tunan. Pantay-pantay na basab kayo. Ay Muhammad. Ay na mag-ulim. Panahon ko kayo mong kita di palimaman. Yung suran mo, sa takniyahalan mo duwang masingulawan arga. Yang sarap sa kaso. Ay mo ito na yung inito. Uy, grabe! Hai Muhammad. Yari na wakil sin Usma Ibn Waris Kap. Pagpanahon mo kay mo isip ya Fatima Mani. Yung suran mo, sa niyahalan mo duang basing bulawan. Harga 2 tao iwan sarat na sabot. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzila biha wa alihi jamil hadat wa tutahhiruna biha sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubayyiruna Kecil kan ternyata oleh kulit. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا وزد لنا ونعم قلوبنا وثبت ايماننا واتنا وواسعتنا والى الخير كرنا ولسعينا
barakatuhu alaihi salam. La ilaha illallah pun kabul 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 barakatuhu Musa alaihi salam. La ilaha illallah pun kabul barakatuhu Musa alaihi salam. La ilaha illallah pun kabul barakatuhu Yahya alaihi salam. La ilaha illallah pun kabul barakatuhu Isa alaihi salam. La ilaha illallah pun kabul barakatuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Tahu ya Raja ya Alim ya Mutin ya Abdurrahman Fatih ya Israel. Ya Mikail ya Israfil ya Israel ya Allah ya Tuhan pulang kali melapaskan sapit ya Allah Tuhan kurasa mutabun nurul iman ada bulan dibaca kehadiran untuk kamu kusung kedatangan dan kemenangan dengan mengatakan diturunkan kehadiran keselamatan keselamatan ya Allah dan dihadinya sampai pada akhirat yang kamu ya Allah karena pemberontak Tuhanku dan kehadiran mutabun ya Allah kepada kami kepada kita para umat yang Tuhan mari maafkan kita jalan kata pengaratukan ya Allah liputan pada kami nambiat usaha ulama saling melakukan kata doanya dengan kata kami lagi mampu melena ingat Bismillahirrahmanirrahim dawakum fiha subhanakallah wa sayyidina salam wa akhiru dawakum alhamdulillahi rabbil alamin. Sa hindi ko matay pagkamo. Sa hindi ko matay pagkamo automatic ko. Ito niya dyan. Dari ka dyan. Ito na. Kagikat sila. Ito ba ini bata-bata? Ito tayo. Ngayon nakasibog na? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Alun ka ni mama para ay nasaan lawakan mo, iulogin ang buhok. Ay, nahulog kayo manan. Sorry na, tawan na ito. Tawan na, sulutin mo na wala na nahulog. Tawan na.
punya kawan na. Why niya nilog ka? Hulog yun ano. Sa uwi niya kaya naman, panganal niya nahulog na. Siga rin nahulog. Sila rin nilog. Dua ra. Ingat mo mo. Ingat mo mo. Pitang ani darling. Ito ko. Pandala. Pandala. Ang dami naman. Ang bakaw na nga. Mari kau. Oi, ari. Makarapok ko siya na. Mangansin. Wanita. Ay sabi panda. Wanita. Wanita. Ilan na ba yan? Uli na. Ilan na lumpia bingan na. Anak. Ada tu, kau balik sini, orang panti kasar. Bapak Isab. Emang kau mau kau pisah? Damari. Nah, apa kena? Si pagtag mo, yang pun pagtag nito. Dayang desa, mana dapat dayang? Dayang. Dayang mari ko pagtiwala kita pa imam. Lagi na daan na bari umbit na lamu dayang. Mari pagtiwala kita. Harap niyo ha. Lingkod ka umroon. Mari ba? Tawang ko pin. Kata Randy. Kanda dito ba ba eh? Ay patoy na. Mari ba? Diskusyon ko mo. Saliw sa sa dito ba ba eh? Palawa. Sir pasali adi babay. Diskusyon pa. Ari dulang ni. Ay dulang ni. Ang kata niyo maka. Boleh ni Paulian, gusto na jakaw. May tama kang Hindi ko ano nila, start sumapit. Tubig niya, iba't iba, parang harap, ada ada nama lumani kamida, ada kalimati kapula, ada Beng, hindi ko naman ito yung pagput. Ay, may kaji dyan. May kaji dyan lang. Hindi naman ito wala yan. Hindi naman ito. Hinduan na ito. Sinip na bang mo? لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيي وعليها نموت وعليها نبشر إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصل وسلم على سيدنا محمد ومن عليها وانتخر وارث بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله البخاري ونحن من الشاكرين والحمد لله رب العالمين وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين آمين وقال ربكم فاستجب لكم يا الله آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله تسجد عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل رضا ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت دائما أبدا اللهم صل على ذات المكلمة ورحمة ونزلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عليه ذا البلاء ويا ذا الجلال بكرة واصلا اللهم كما قصصتنا في كتابك الكريم وهدينا إلى صراطك المستقيم وأصله به منا جميع ما قصد وطهر به منا ما جهر وما بطن اللهم بالقرآن صدورنا ويسر بأمورنا وأتم بأجورنا ووسع بأخلاقنا ووسع بأرزاقنا ونبر بقبورنا اللهم زل ثواب من القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله ما استغفرناه وما قلناه يا الله ما صلينا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الساعة المباركة هادية منا وسيلة ورحمة منك نزيلة وبركة سامرة نقدمها ونهديها إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وقربين وساداتنا وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الأسرة الرسل إلى يوم الدين ثم إلى روح حسن والحسين وأمهما سيداتنا فاطمة الزهراء وسيدات الخديجة الكبرى وسيدنا حمد والعباس والشهداء والعلماء العاملين وقرى أئمة الحديث والمفسرين وإلى سادات سفيات المحققين وإلى روح قطب رباني والعارف السمداني سيدي عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد البدوي وسيد أحمد الرفاعي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد بالقاسم الجنيد البغدادي وسيد أحمد الوانا وسيد عابد علي المكي وإلى روحي كل ووالية لله من مشارق الأرض ومغاربها برها وباري أينما القانون وقال القائل برواس أرواحكم يا رب العالمين اللهم زل ثواب مثل ثواب ذلك إلى روح من الزمن ولا خصوص إلى روح المرحوم وأصولها وفروعها وأصوله وأصولهم وفروعهم ومن تسبيل أجمعين وصل اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك منا وعليهم يزال الله بين أيديهم اللهم رحمة اللهم جنة مسواهم اللهم جنة مسواهم اللهم أهل القبور تنبت كرامة القبور اللهم أهل القبور تنبت كرامة القبور اللهم أهل القبور يا مالك الرب الغفور اللهم أهل القبور ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها اللهم رحمتك رضوانا وعلينا وعليهم اللهم اجعل كفاك له من النار وسترا له من النار وفداء له من النار اللهم اغفر له وارحمه فيه جنة مثواه يا رب العالمين اللهم اغفر لها وارحمها فيه جنة مثواه يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم فيه جنة مثواهم يا رب العالمين
واكرم نزولكم ووسع مدخلكم واغسلكم بالماء والثلج والبرد ونقيكم من الخطايا من القصوب الابيض من الدناس ابدلكم دارا من داركم واهلكم وزوجا خيرا من زوجكم وادخلكم الجنة من عذاب القبر وفتنة من عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زل ثواب مثل ثواب ذلك إلى روحي والدنا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجعلنا في شايفنا وشايف والدنا وشهادات الحاضرين ووالديهم هم الجميع برحمتك ورضوانك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقله من ضيق القبر واللهود كجنتك جنة الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وكروس مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل الرؤوف الرحيم والتواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواكم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعواكم أن الحمد لله رب العالمين أستغفر الله Allah untuk buat mapaat kami untuk kan kami fakir nak sampuna baman ay mau sudah Allah Subhanahu wa taala bisa naman dia lawan kay huli paya na Sinto ka usog ka. Yaw ni Hinduan. Sabat-sabat eh. Ay, kung magpapintay yan. Ay, kung magpawin. Sapat ka. Hindi ka medya kahit saan. Mamuna. Nagpunsa ka pa rin ako. Magkakabat yun. Ay, magkakapay ko lang. Sumita na. Ay mo na, kailan ko mag-alang-alang. Una na una kay sabna mo na, tumuna. Kuan na saan, luwa mong pulo na sab ka mo. Hindi to ni sab ka mo. Natulong na ah. Pasunod ka sa. Hindi ba balik kaya na maging battery ko? Palan-palan. Na, face to face. Palan-palan. One by one. Palan-palan. Kawin na lang. Sinong nakakuha? Sorry, basta. Parang sa buhos. Ayan, pagbuhan salamat. Ay, ikaw ay naman. Eh, ayan rin ah. Kiri ba? Na yan, nagawa ka mo. Yan, suko na dua. Sa nagpiyaw na ka mo. Ang natin mo, promen kasi ko lang. Anak ako po isang tukso. Sumpula-sumpula ni Kugyana. Palan-palan. Timing bro. Dapat yung pulan ni Banam. Asama mo. Timing. Yuli na niya pati lima. Basta kita ko mga Dirik sa na YouTube. Ang kanan sila palayawan yun. Ngayon na, sa laro doon niya, nakakitaan. Ayaw na ito, sila rin mag-fit. Pangitaan-taan ko mo. Nananagsaka. Nananagsaka. Na. Sagsaka niya mo. Ito kasi. Tukso, sabitan ko dito. Tukso. Ah!
Ay, dito. Good? Dito na ka na bukta. Hari na yung kami, sa muli na lang patog ganun. Sa amin, Ayan, di ba tapos? ang palato. Ako yan ay pag-asa. Balik ko na di ba ngamin siya. Diyan, mayroon na din. Pakalapit sa kinaulihan niya. Hindi lang siya kalangan. Maling katindihin pangantin, amon kaya saksiyan to sin pangantin yung lami-lami niya, amon iorganan siya, amon doon na siya unahan, iyang pagkita na magpakalay. Mandari nakasasaksi siya, kikita niya. Okay, alright. Aha. Ay, interview nini. Kailangan tayo sa pamarayang, mga tumarayang mga kalasan ko. Magro pa kang pasubliyon siya yung ulan ko rin. Doon na kamuhalo. Mandari mga tuwang marayang, kita niyo ini, dahil kita niyo tumpukan Islam. Dahil kita niyo katurunan, hiya po Adam, Iwan, hiya po Hawarayang. Mandari ando Islam kita niyo. Ayaw nga nan sadya kita Islam, sa yung kakahinangan ta, Christian. Uning kakahinangan si Christian ini, magpit na magjingki-jingki, maglimot-limot Mandari lumayo kita rin nato, amoy ating kakahinangan sinsaitan. Mandari yan na yung kalangang bago, rin gago. Che, sung kamurang. Che, ay rin malurog tarang yung paragdatong. Che, sung kamurang tuan. Sung kamurang ado. Kato ka matupaw na niya ito ni mambang ko. Sung kamu. Che, yung paragdatong, datong daw. Dari na. Yan na. Yan na sa latay ko. Sama-sama kita tumungok marayo.
sumba patong simento. Ano magsumba simento? Thailand, China, Vietnam, India, simin impat sumbaho. Magpara saya nila, magpara saya sila. Awan isang agama, sumunda hanapin katangan nabisin manong siya ng Kristiyan sa iwan sin Kristiyan unalan yan ang Islam agama Islam sabon bahal di ko subay itanim Arito ka na. tuminang simpan naga simpan mo agama Islam lastan bukan biasin agama kaibanan agama Islam kasabunanan magparaman Allah harasul hamati pasakla hasukaya kita niyo digmalaw hanggang kami ng Kristiyan iban sinsatlo agama Islam sabon na di kasi Tuhan agama ini ang yan na simpalman sulrang alta kita ba kami yung magkalo pag mo ang kansa kita lalawag sa sasang pulis sulga nalga datungan si agama Islam panasahan si agama Islam panasahan Islam agama ko Tuhan yung Tuhan ko siya yung sujuran ko manjari mo po magpangalay na kita niyo biyaway ron tagaran ko siyang pangantrin ba't ka mali karoon Mary Jane ang pangalan mo kasing ganda ng boses mo okay po ano po ano yung pangalan mo po okay Doraemon yung pangalan ko niya po ini Doraemon tupag-tupag ini mga bula yan na yan na Stop, balik po.
Betul kali mereka. Doraemon. Asin din kami bago ang nabito manangil. Sa pantumanong-mano, ang hindi makikilo. Ay nakaluman ang mong pinos sa mga. Bisan padang sa'yo, ito surindilan ko. Atameta kalakutta Doraemon. Ang naman nasa kababae ko pilit ay kumapili kasi ang sinong may puntalis. Nasang mayong dahan-dahan babae sarang-sarang paglilit ang limunan ang pagpapahulaan. Nobita, Chumio, Calacutta, Doraemon. Di ko alam-alam ng daw kukunin ka. Ang kalamang-alaman, halawang simplauman. Di ka lang na tayo, sambayan ko naman ko. Iba kami malano, samlot ng ilog-ilo. Kalakutta. Tadyo po, biyaya pusko. Pagaling ka na ko. Doraemon. Sa mga spas, di na makita-kita. Iba mami dalawa, magliwag ko sinsaba. Sa buong Manila, asal na papakasa. Iba mami malang ka, imig ko yawa. Oke na? Oke. Terima kasih. Aceh. Ang yaman dari na daw tupag-tupag ng sabdato kayo, yan na yung pangatindayan. Ang mananong pagtakatakaram na rin ka na. Yes, come on.
sejahtera sejahtera. La ilaha illallah, ya Allah, ya Tuhanku, sangat tuh kau kawasa Iwan Nabimu, ya Allah. Aku baru magpamarat saya tuh udah kurang patuhan terapul alamin Iwan Rasulnya sangat kawasa. Atuh la ilaha illallah. Hansam boy, Iwan malingkat babae. La ilaha Allahu Akbar. Babatok-batok sintuhan terapul alamin. Naasal na sila babong malingkatan samboy. Bangaw ligjiki nila insyaallah wang makaanak. Labi pa in hansam bang usog. Bang babae labi pa in lingkat. Naman rin bagbag usog. Iban bagbag babae. Piyak babatok-batok na isab sintuhan terapul alamin. Manjarian do imbagbag ko sa ibang pagpapanagnan tuong kataungan. Pag pinakaw sinlawla siya mo, maas mo, babo mo kahi, amon tuan rumata, iba po manjarira. Ikaw yung pami, ngani, isyo yung papangalayon mo, bang mo inganan, bagbag na ko. Isyo. Ikaw magkasuwa-sawa mo, ikaw, magkawayan mo ni, nasawa mo, asubong ko na siya. Katay barang, o kap, bungatan barangin si Mod malagtikan yung dila mo, laila, yung batay ni. Jukalsum. 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 Jukalsum ando kakak. Bang kayo nagdurumog kari-karayang, uhulmatan mo, habang ang tinini, ngan mo inka sabot, pagpagtupag inyo. Hauno na. Che, hauno na ba che? Yan na. Okay. Okay. Ikaw maglumalaman ka na bang mo. Anak ko na kuya mo, magpangtungot kita. Ano? Apapasadya, bunal niya ka magsusun. Basta, kalito ko. Tuko gitu. Sumod kong TV. Kamera. Apapasadya. Kulintangan na yung magyang ka. Ari. Sulayan ko kay mo kalaman. Pangalayan
Isi pa rin. Abdurrahman. Abdurrahman. Rahman. Pipiyos. Ay, patawagan ng simpangan to ni Pius. Pius, gano'n ka Pius? Magkakalang kayo mo ini na mga Pius Electric. Ibang kanda Piot. Ang saluro raso, kang ikawin ng dalsalo. Way na bakalaw manang mo, yariin magulang mo. Malaman kayo mo, kung mag-ibo-ibo. Pisan ako, no, makuha na rin ko. Sulelan ko, pangalay ikaw mamo. Paturon ka na patok ko, way tama ko, tago ko. Ang suratan magbato, panabihan ng kaibiyo ko. Ikoto ko na malano, lolay piyabira. Turun ka na pamata, kamula-mula na. Nung muna mata, artista ka na nung muna hiaga mula. Nung muna Robin Padilla, ikot tao to ulawa. Ay ko magramana, mata na aturun ka na kawakan. Nung muna pulaw imanan, bisan insurance organ. Tantulik makaluman, makaluman di na. Makalay siya na, muuyong katawa. Aturun makamula, mula na. Ikaw mamay na, agad ako magmula. Ikot tao to ulawa, aturun ka na pasikiyong. Dangaw na masakit, bisan insurance sapi. Problehon ka na din sapi, kanatang tulik makalugi. Isang tao, pangalay ikaw, basta may inkinis sa magnawa. Bisanin kalungo, maurang kinikita, magnawa. Kaino, kinikita, bilhin ko halupa. Matamak kulak-kulak, sa panupon mataista. Lolay piyalino, pangalay ito, porang ikaw magsumo-sumo. Yarin banyaga mo, walangan kayo. Kaino naglalaman, busog sarang saman, busog sarang sarang. Pagdibarat larangan, ikaw yung kagustuhan. Bisan tayaan mo, gantalang tuloy makaluman. Kayaan kakawalagan, ang sumayang-sayang. Ikaw makalang-alang, daw-dog kulintangan, daw-dog karang-daw na milok-milok. Parang sarang kalulok, kung nasin ng belwalo. Iba usok malana, ikaw magsumo-sumo. Lolay piyabira, idyot ka pagpaila. Makamula-mula na, at turong papatay na. Kapag-kapag manana, nabisan na parat suka. Ikapag-pirong uma, uto ay ikaw masusa. Kami ikaw pagkanta, bisan yung datos pilak na magpangasawa kita. Pangasawa na kita, pagkabae malaka. Imoo yung katawa, amoyin magkamula. Lang mga sinsinasina, idyantong may kumala. Pag manaanak, artista lang lang na hinaramina. Intinista ako na, lolay pinaliyo. Like ka maamo, kung nang iyakan. Pagbatan awal jaman, pagkaw magliman-liman. Siko mo si kalangan, isang kohot-kohotan. Kikaw sinurendelang dahil nagkasidiki-diki. Citam-citam manis, pantog lahat sumisi. Kaumag ng batri, kanin ko paliya. Pito'y nilas na yawa, dengit no kang ula. Paiperang kilala, magkanin neto gondol. Pero ko iwat nando sa'yo, ito'y iras pa dolo. Pagkaw nito pang bukol, ang paiperang sinayo. Asang bulan ko na magpapanda, joke na inonahan. Layan talakinis, isababang sa sinama. Tindaming italo, papalaka ng ruwang tangana. Pagbusay ko na minagda, alam di baya-baya. Pagbusay ko na minulan, delaot dalea. Dinadela-dela, pagbusay ko na minulo. Makalarog ko'y mabato, liling kong loko ako. Kanadupang kahalipulo, kami mehebat, hangayan tarong tulo. Pagbusay ko na minagpati, ibang kamularo. Tinapa ka na haha, ito
anak tangan na sa mga palangga na kanaway tinang palakanga na kulog ng barika makanabusay-busay na makanabitsin-bitsin na makakasin-asin na makasaing-saing na makaputo-puto na makasinanglang na makakakinakan na kulog na mabulog na makagasgas ka kumpong na makita makayatan makita kapahong na makita lang mayat ko na pulang na amangan lagi kita kehetong kamatista makasimulan na balo alay pagbusay ko ng lima palabas nita karaka di manis makamula ang kumakapis na ka na magbaliwasan sila antog sa luro sama sambuang na naman nila ko'y nagpaglama-lama sa lakaw biyag sa walo asal na kau mamatay sampai ay kanang kusok kau marayang ay kau magsusatay pagadahan ko mapatay ka na bang diyan ko inlaway ay kau magsusatay palo jangan pakai Lorenzo pandang lumiwan lolo asal kalimatan mo ang beokin buroko nanang ni Lorenzo pagkaliwasan sito kana kampung muslim lihon mo sampay pakuta bato sampay wala maluso tiyang sabot na taon pusok manaw bisan makuntaso kanturin makasil taon diyan ang lako karang iban ka kumo karang mapakakoto tiniyang intakong mo hindi ka nalako morong ng tawyan na ko yari kau haliok ko pagkanak ako ito damang ganda ang kami makapawa at karaw-law makagimba-gimbakan makahati-hati hanggang hakaparit-paritan makahigat-higaran mahigat sa masindahan karamang lawag kasanyaman ipataon kang butsak iutukuhan sa man nagturong ka ng hawakan o magluman-luman isa na po payakan ka na di kau suling halo atong gitauson 1, 2, 3, 4 ay 1, 2, tarakpol nilis kong sabagpol kaga na I love you before ka nang dutsang tirong sugol parang kang sa umol ang magpapakutol hinihin ka na magsutol utuhay ka na maaspol ka na simang bay mahatol simang bay kimansol iosod simpol-simpol hintang naksim ka sobol may panagabot ni opol ioto ka na nanatol ka na asal na ng bepol ang gagat na tumokol ang dasumay ikaw lang na magsunata panganay na to sa tiyak hindi na wala na agada ko na napara Brigada matay sa kahan nag-ilog daw isa magsibalat sa yung bayad ko ba dyan mo na ako bangay ni mga tao okay tupag-tupagin na sa bang inya to kalalamihan tupag-tupagin mga paminahan tupag-tupagin niyo magtupak-tupak magtumawag ka ako para discount inuwerong tupak idol assalamualaikum sama tayo sapatos ko ha upat nga katos laminaw ka sana ka upat nga katos pupunin ni pagabbo na yan upat nga katos kawaluan na po inalgap sana ka kurang kapatampila arombingan magulo ba ka mo rin magbi mga libais mga labi-libang gatos yan kau na dyan ka mo parumbingan unong pilak na ano lala ha? Ano? Malagbino ko malangog ko apo
Malagko ko na inuko. Okay, ang pangalan sinamok mango din eh. Tupak-tupak yun sa tayang pranting rice kaylo. Ando maulong siya kaylo magulang niya. Kikita niya yulasan na to. Apa na yung korang manghod? Ikaw. Patsi! Kuhan patsi, break it down. Parahin na kita marito yung piyaso. Ibang migis at dap. Tupak-tupakin niyo! Yes! Wow! Itapin natin ini. Sarap. Sindil-sindil kayo mo import na isa. Iwag yan sa toro yung nadadara. Nalamag-lamag kita hindalala. Simano, baila ka disco, waking tito. Simano, baila ka disco, wako yung tao. Nabuwa kita nagsindil-sindil. Karamay mga layo ko'y polgel. Nasambar pa ako sinta ogel. Nababaisarang sindil. Napakakita magsindil-sindil sambat siniman papel panasuran kay mong ibrado ay way nakauturan na nakapigil simano ay nakadisco ang kidyo simano disco sabay na ako yung tao nabay tahan ako sinman
lasya mo. Kichi. Kichi. Ipatawag ko na yung babae manahot. Manahot. Ikichi na babae manahot. Ikichi ko no, impapangalan si pangantin babae rayang. Lasya si pangantin Kylo. Iinda, babae rayang, babae. Okay, iinda kichi. How no? Oy. Oy. Bulag ka ko ah. Buncang kata. Babae kata. Ay kumaglang mo. Oo. Ano pa yung doang kata ko? Ito blong ka ako. Na, mula-mula yung ganda Ano rayang? Dala mo. How ni nang magulang? Kaya tawa mga kayo ni Pagmo. Okay, dala mo. Pareho. Isang kalangan, pangalayan, yanayan, yung indandayan. Napaka-isang ating magsipot lumat. Uy, nanakamitan kayo maraming nabagbatan. Isang, dua, pag-iba. Dala mo, puting iwan mo amo. Kada isang, kada magsambay-sambay, kada mga nagalay isang, kada putang matandai, ayaw na isang, kada